yakomeye cyane twirwaneho ifatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 abari guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni mirwano ikomeye yazindutse ibera mu gace ka mu gisirita na gace kari hagati ya Rwitsankuku na Ngezi, aho amakuru aturuka muri aka gace agaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane, habaye guhangana gukomeye hagati y'abarwanyi batwirwaneho n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Iri huriro rivugwa ko rigizwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Yongeye guhangana rero n'abarwanyi batwirwaneho barwanirira abanyamurenge. Amakuru aturuka muri aka gace agera ku Ibendera TV aravuga ko imirwano yatangiye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi kugezana n'ubu ngubu, kandi iyi mirwano ikaba ikomeje. Ni mirwano rero yatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare muri Ngezi. Kugeza ubu iyi mirwano ikaba ikomeje kwerekeza mu bice bitandukanye by'ahangaha, ikaba kandi ikomeje gukaza umurego uko amasaha arimo kugenda ashira, niko urugamba rugenda rukomera. Biravugwa ko impande zombi zirimo guhangana zikoresheje intwaro zitandukanye kandi zikomeye mu guhangana. Abari mu guhangana rero bakaba barimo gukoresha ibitwaro biremereye. Hari amakuru avuga ko harimo gukoreshwa na drone, n'ibintu rero byongeye gukaza umurego nk'uko amakuru aturuka ahangaha aka kanya tuvugana agera ku Ibendera TV abivuga. Twirwaneho irimo kugerageza gusubiza inyuma abarwanyi bahanganye bo ku ruhande rwa leta ya Congo, aho n'ubundi irimo kubirukana muri aka gace ka Ngezi. Ibintu birimo gutuma rero imirwano ikomera. Kugeza ubu amakuru agera ku Ibendera TV aya masaha aravuga ko imirwano irimo kwimukira mu gace ka mu gisirita, aho impande zombi zikomeje guhangana kugeza kuri aya masaha tuvugana. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo bagiye basubira inyuma n'inyuma y'imirwano yo ku munsi wabanje. Ubu tuvugana rero bamwe barimo kwerekeza Rwitsankuku, mu gihe abandi bivugwa ko abarimo guhungira mu duce twa Pwezero na Gipupu. Ni ibintu rero byongeye gukomera. Kugeza ubu ngubu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakaba bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Biravuga ko kandi uko barimo guhunga birukanka, ibikoresho barimo kubisiga inyuma. Ikindi kandi imirambo yabo ngo ni myinshi cyane, turagenda tubyinjiramo nabyo. Iyi mirwano ikaba ije ikurikira indi yabaye ku munsi ejo kuwa gatatu tariki ya 2 Nyakanga muri uyu mwaka. Wa makuru aturukanga agaruka kuri raporo y'ibyavuye muri iyi mirwano. N'ubundi avuga ko twirwanaho yafashe uduce twa Mekenke na Biraro mbiri nyuma y'imirwano yikomeye undi yabahuje yabereye ahangaha. Ibi rero bikaba bikomeje gutanga isura ikomeye cyane y'urugamba rukomeje kubera ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu amakuru ava muri aka karere aracyari make, ariko aragaragaza yuko n'ubundi urugamba rukomeje gukomera uko amasaha arimo kugenda azamuka. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje adukomereze muri ingingo ikomeye cyane. Ubu tuvugana twirwanaho yamaze gutangaza ku mugaragaro ko yamaze kwigarurira uduce tugera kuri tubiri two muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni amakuru yatangajwe na Colonel Rugabo Fidel n'umuvugizi w'umutwe wa Twirwaneho. Uyu aravuga ko abamaze kwigarurira uduce tubiri two mu ntara Kivu y'Amajyepfo ari two Mekenke na Biraro mbiri. Akavuga yuko kugeza ubu ngubu tuduce twose turi mu maboko y'aba barwanyi ebinare
za Sarambwe bo mutwe wa twirwaneho nta gushidikanya. Ikindi kandi aravuga yuko hangaha hafatiwe intwaro nyinshi muri operasiyo zikomeye cyane zakozwe bikaza kurangira bigaruriye ibi bice. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, uyu yavuze yuko ni ukuvuga Colonel Rugabo Fidel yavuze ko twirwaneho yabohoje mu buryo burambuye kandi busesuye Mikenke na Biraro mbiri. Aya magambo ya Colonel Rugabo aragaragaza ko nyuma y'imirwano ikomeye yabereye muri aka gace, utu duce twombi twagiye bidasubirwaho mu maboko y'abarwanyi ba twirwaneho. Utu duce twa Mikenke na Biraro mbiri kugeza ubu duherereye muri secteur ya Itombwe, ni muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze igihe habera imirwano ihuza abarwanyi batwirwaneho ku ruhande rumwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bafatanyije ku rundi ruhande. Amakuru aturuka aha rero akomeza avuga ko habaye operasiyo ikomeye cyane yanaje gusiga twirwaneho yigaruriye utu duce. Biravuga yuko abarwanyi batwirwaneho banyuze ku ruhande rumwe, abasinepa ngo bakagota utu duce twombi. Bamaze kugota utu duce twombi rero batangiye gusuka umuriro w'amasasu mu buryo bwungikanya muri bice. Biza kurangira rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abari bari muri imirwano baje gukwira imishwaro. Amakuru aravuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babarirwa hagati ya 15 na 20 tayari imirambo yabo yamaze gusangwa ngaha mu gitondo cyo kuri uyu munsi. N'ubundi bigaragaza ko batakarije ubuzima muri ibi bice muri iyo operasiyo yo kubohoza aka gace. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi batwirwaneho bakimara kwigarurira aka gace, utu duce tugira kuri tubiri ubu biravuga ko batangije imikwabo ikomeye. Muri imikwabo rero yatangijwe kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, biravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagera kuri 22 tayari bamaze kuvumburwa muri ibi bice. Abarundi bagera kuri 3 nabo tayari bamaze kuvumburwa, akaba bamaze gufatwa miri n'abarwanyi batwirwanaho. Biravuga ko nyuma y'iyi mirwano kandi FARDC nabo abafatanyije ngo abaje gukuramo imyenda bakirukanka, dore ko ngo barwanaga bambaye imyenda ya gisirikare ariko imbere bambaye imyenda ya gisivile. Aba rero ngo baje kuvanamo imyenda ya gisirikare bahita bayabangira ingata, ubundi intwaro barajugunya ikibuno amaguru. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye gukomera ano kwerekeza ku yindi sura yo ku rwego rwo hejuru, aho bivuga ko aba bose bari bari muri ibi bice bamaze guhunga. Ubu rero abino bikaba bikomeje gufata iyindi sura yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, kandi nimunyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, niba wamaze kuhagera ndongera kukwibutsa ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nshuti bakunzi bacu muri kumwe natwe, nimunyemerere aya makuru tuyakomereze muri iyi ingingo, n'ingingo nayo ikomeye kugeza ubu ngubu. Baravuga ko drone itazwi neza aho yaturutse yagabye ibitero ku ngabo zishyigikiye leta ya Kinshasa, ikaba imaze guhitana abasirikare benshi, abandi bakaba bamaze gufatwa miri, abarokotse nabo ngo bakwiriye imishwaro. N'imirwano ikomeye yongeye gukaza umurego hafi ya Rwitsa, nkuko haravugwa operasiyo ikomeye yakozwe hifashishijwe drone itazwi kugeza ubu ngubu, yaje kugaba ibitero ku ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Kugeza ubu biragoye ko abagera kuri 15 abamaze guhitanwa ni drone, abarokotse ngo bakwiriye imishwaro, abafashwe miri nabo barabarirwa hagati ya 7 n'umunani.
mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu gace ka Rwitsankuku yaravuga ko hari drone itaramenyekana nyirayo imaze kugaba ibitero bikomeye cyane mu masaka ya mukanya mbere ya saa sita. Ni igitero iyi drone yagabye ku ngabo za ku ruhande rwa leta ya Kongo ziri ahangaha, ni mu gihe ngo zageragezaga kohereza ubufasha ku rugamba rurimo kubera ahangaha Rwitsankuku. Kuravuga yuko byaturutse kuri radari ngo zikomeye cyane, nubwo kugeza ubu ngubu bitari byasobanuka abagabye iki gitero. Ariko hari amakuru avuga yuko iki gitero gishobora kuba cyagabwe n'abarwanyi batwirwaneho bakoresheje drone zitandukanye, nubwo hari bamwe bavuga yuko iyi drone ngo yaba ari y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Gusa iyi drone ikaba bivuga yuko imaze kwisasira ubuzima bw'abatari bakeya muri ibi bice. Ni imirwano ihanganishije ihuriro rigizwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse abarwanyi ba FDLR ku ruhande rumwe bakomeje guhangana na twirwaneho, umutwe uvuga ko rwanirira abanyamurenge. Amakuru yizewe waturuka muri aka gace rero agera ku Ibendera TV aya masaha aravuga ko nubwo imirwano ikomeje ahangaha muri ibi bice, kugeza ubu ngo ntago irinjira neza ahari ibirindiro bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, nubwo kugeza ubu ngo ariho irombereje yerekeza, ahubwo kandi ngo ikaba irimo kubera mu nkengero zo muri ibi bice. Gusa amakuru aravuga yuko abaherereye hafi y'ibi birindiro by'abarwanyi batangiye kumva amasasu nk'abari kuyumva ari munsi y'urugo. Ibi bikurikiye rero ifatwa rya twa duce tubiri namaze kukubwira haruguru, ariko kandi bikaba binakurikiye ifatwa y'uduce twa Ngezi na Mugisirita, n'ubundi barwanyi batwirwaneho abigaruriye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni uduce natwo abarwanyi batwirwaneho bigaruriye nyuma yo gukora operasiyo ikomeye cyane. Aha Ngezi ngo abarwanyi batwirwaneho bakoresheje abarwanyi bazamuye bakabashyira hejuru mu dusozi, ndetse biravuga yuko ngo hari bamwe bazamutse bakajya hejuru mu biti. Noneho rero abarwanaga nabo ngo ubwo bazaga bashyekewe bigira imbere baje guhura n'urufaya rw'amasasu menshi, biza kurangira rero utu duce natwo twigaruriwe n'aba barwanyi batwirwaneho. No duce twegereye Rwitsankuku hari imwe mu nkambi zikomeye za FARDC n'abafatanya muri bikorwa by'urugamba muri iyi mirwano yongeye kuburira muri ibi bice. Nk'uko amakuru ava mu baturage no mu masoko yo muri aka gace abivuga, drone ngo yarashe bikomeye cyane kuri iyi nkambi ya FARDC herereye aha Rwitsankuku. Bikaba bivugwa ko byatumye bamwe mu basirikare bari bayirimo bayivamo barahunga. Aya makuru kandi avuga ko iyi drone yongeye kugaba ibindi bitero ku ngabo za FARDC n'abafatanya ziri ahitwa Pwezero, dore ko ngo zari zirimo guturuka ahangaha zigiye gutanga umusada kuri iyi mirwano irimo kubera ahangaha Rwitsankuku. Ku rugamba rero amakuru akaba akomeje kugaragaza yuko imirwano imeze nabi muri ibi bice, cyane cyane ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko ni amakuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba amaze kugera hano nyemerere unkorerera ikuraza kuba ugize neza, niba aribwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko twerekeje mu bikoresho noneho byigaruriwe n'abarwanyi batwirwaneho. Kugeza ubu ngubu Colonel Rugabo akaba amaze gushyira ukuri kose hanze. Aratangaza yuko ngo abigaruriye ibikoresho byinshi birimo na za drone. Abarwanyi batwirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidele watangaje ko wafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande
rwa leta ya Kongo birimo na za drone nyinshi cyane zigaruriwe abarwanyi bo ku ruhande rwa Twirwaneho. Ni ibintu bikomeye rero kandi byongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Ibi bikabije nyuma y'uko 23 ku munsi w'ejo tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka yigaruriye uduce twa Mikenke na Biraro mbiri itwirukanyemo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Colonel Rugabo mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko nyuma yo gufata Mikenke na Biraro mbiri ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa no Burundi izakomeje kugaba ibitero byo kurasa ibirindiro bya Twirwaneho abiri Mikenke. Agira ati nyuma yo gufata Mikenke na Biraro mbiri ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Gitega ni kuvuga igisirikare cy'u Burundi ngo bakomeje ubushotoranyi bwo kurasa ibirindiro bya Twirwaneho birereye Mikenke. Colonel Rugabo hakomeza avuga ko Twirwaneho izakomeza kurinda abaturage, akanemeza ko muri iyi mirwano yafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo drone n'ibindi ibikoresho birimo imbunda n'amasasu. Usibye Mikenke kugeza ubu kuri uyu munsi kandi imirwano tukaba twabwiye ko n'ubundi gikomeje, aho n'ubundi abarwanyi batwirwaneho bakomeje gufata ibikoresho byinshi cyane ahangaha. Dukomeje n'aya makuru rero ni munyemerere n'ubundi turi muri aya makuru tunagaruke no kuri inkuru yikomeye cyane, aho n'ubundi Kinshasa yagiye kwakira umuyobozi ukomeye cyane, ariko ni munyemerere mbere yo kwinjira muri iyi nkuru mbabwire yuko niba amaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere unkorere like, kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, ndacyagusaba ngo nkorere subscribe, abantu benshi nkorere subscribe, ndabona amutarimo kuzamuka rwose, ndacyabasaba ngo munkorere like, muraza kuba mugize neza. Hari abantu mukomeje kuduha ibitekerezo, mukomeze bitereka ko mugenda mubyungikanya. Ndabibutsa kandi ko niba ushaka cyase wifuza gutambutsa ubutumwa kwamamaza turi muri promosiyo, ushobora kutwandikira kuri iyo nimero urimo kureba aho ngaho. Ni nimero ya WhatsApp, ni nimero kandi ushobora no kutwandikiraho mu gihe hari ikindi gitekerezo witeguye kuba watanga hano ku Ibendera TV. Ariko kandi ushobora no kutwandikira ukoresheje imbuga zacu nkoranyambaga, hanyuma ubundi ukatugeraho hano ku Ibendera TV 5 kuri Kagenzi kako, ubundi tukagufasha byihutirwa cyane. Ndababwira ko nge nitwa Umukada. Niba rero turi kumwe, ubwo ibitekerezo byanyu mukomeze muterekeho, hanyuma ubundi nanjye mukanya nze tubyinjiramo ku buryo abo urambuye. Hari inkuru rero twerekejemo ikomeye cyane, numva nifuza yuko twinjiramo aya masaha. Ni inkuru ivuga yuko kugeza ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa igiye kwakira umuyobozi ukomeye cyane. Uyu ni perezida wa Afrika y'Epfo yitwa Cyril Ramaphosa. Kugeza ubu uyu ngo ategerejwe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngingo zikomeye cyane, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuzima. Perezida wa Afrika y'Epfo bwana Cyril Ramaphosa ategerejwe kugera Kinshasa kuri uyu wa kane tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 mu ruzinduko rwemewe agomba kugiranamo ibiganiro na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabivugwa ko ari uruzinduko rukomeye kandi rw'amateka, rugomba akongera guhuza aba bayobozi bo ku mpande zombi.
n'uruzinduko ruje nyuma y'icyumweru kimwe gusa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yasoje uruzinduko rw'iminsi 2 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba abakuru b'ibihugu bakomeje gusura Kinshasa mu gihe gito birerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira umwanya ukomeye mu biganiro birebana n'umutekano, ubuzima n'ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu karere, nk'uko byatangajwe na Dr Jacques Seya uyobora ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara Africa CDC. Uru ruzinduko rwa Perezida Ramaphosa ngo rugamije kurushaho gushimangira ubufatanye hagati ya Afrika y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu rwego rw'ubuzima cyane cyane mu guhangana n'icyorezo cya Ebola gikomeje guteza impungenge mu bice bimwe by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bikorwa biteganyijwe Bwana Ramaphosa agomba gusura harimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuzima, aho azagirana ibiganiro n'impuguke zo muri iki kigo ku buryo bwo kongera ubushobozi bwo gukurikirana ibyorezo, guteza imbere ubushakashatsi bwa siyansi no kunoza ingamba zo guhangana n'indwara z'ibyorezo zishobora kwibasira umugabane wa Afrika. Nubwo uru ruzinduko rwibanze ku bufatanye mu rwego rw'ubuzima, abasesenguzi baremeza ko Perezida Ramaphosa na Tshisekedi bashobora no kuganira ku bibazo by'umutekano bikomeje guhangayikisha akarere, cyane cyane intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye mu bukungu no mu rwego rwa diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Mu minsi ishize Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yagiriye uruzinduko rw'akazi Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi ku bibazo by'umutekano, ubufatanye n'iterambere ry'akarere. Uru ruhererekane rw'izi ingendo rw'abakuru b'ibihugu ruragaragaza rero ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba kimwe mu bihugu byitabwaho cyane mu gushakira hamwe ibisubizo ibibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari. Abaturage benshi bategereje kureba umusaruro uzava muri uru ruzinduko rwa Perezida Ramaphosa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze no muri inkuru ikomeye cyane turutse Kiev. Ariko mbere yo kwinjira muri inkuru, nyemerera none nongere nkwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano rero, nyemerere unkorere ray kuraza kuba ugize neza, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje i Kiev rero, haravugwa igitero simusiga cy'Uburusiya, igitero Uburusiya bwagabye cyahitanye abantu abarenga 13, abandi 80 bose bagakomereka. Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev, bakoresheje drone na misile ni mwijoro ryarayerekeye nijoro rishyira kuri wa kane. Ni igitero cyahitanye abantu abarenga 13, abagera kuri 80 bose bagakomereka, nk'uko byatangajwe n'abategetsi b'iki igihugu cy'Uburusiya. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kiev, abaturage babaye bimuwe nyuma y'uko ibisasu byangije inyubako nyinshi. Byabaye nyuma y'amasaha make gusa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aburiye ko Uburusiya buri gutegura igitero gikomeye cyane kuri iki gihugu. Timuri Takenko kuriye ubuyobozi bwa gisirikare buyoboye Kiev yavuze ko umubare munini wabishwe ndetse n'abakomerekejwe n'ibi bitero ari abana. Mu masaha ya kare kuri uyu wa kane, no kuvuga mu masaha yo mu gitondo cyo kuri uyu munsi, uyu yagize ati: umwanzi yongeye kwibasira ku bushake hatuwe n'abaturage kandi akomeje kwica abasivile.
ibitero bya drone na misile by'Uburusiya bibaye nyuma yuko drone za Ukraine zibasiye Moscow mu ntangiriro z'iki cyumweru. Icyo gitero cya drone za Ukraine cyabaye kandi nyuma y'ibyumweru bitarenze bibiri iki gihugu kigabye igitero ku ruganda runini rutunganya peteroli mu karere ka Moscow. Ni mu gitero kinini cyane cya drone ku murwa mukuru w'Uburusiya kuva intambara yatangira mu mwaka 2022. Impande zombi rero zikaba zikomeje guhangana bikomeye cyane, aho kugeza ubu ngubu buri ruhande rukomeje gushyira mu majwi y'urundi bivuga yuko ari rwo rurimo kurenga ku bijyanye no guhagarika intambara. Kugeza ubu rero nta kintu ibintu byongeye gusa naho bikoraho kugeza ubu, ariko Ukraine ikaba ivuga yuko igomba kwihorera bidatinze cyane kuri ibi bitero yongeye kugabwaho, ndetse ikavuga yuko ababigizemo uruhare bazahabwa isomo rikomeye cyane. Ni ibintu rero byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe muri aya makuru. Ikindi nakubwira kandi nuko era amakuru yamaze gutangazwa na Ukraine avuga yuko kugeza ubu ngubu ngo hari ibindi bitero bikomeye cyane birimo gutegurwa n'Uburusiya nabyo bigomba kugabwa angaha muri bice mu minsi itari ya kure. Amakuru rero akavuga yuko kugeza ubu ngubu Ukraine irimo gutabaza imiryango mpuzamahanga n'amahanga kubera ibi bitero bakomeje kugabwaho na leta y'Uburusiya, kandi byungikanya ni kandi ngo abirimo gutwara ubuzima bw'abantu b'abasivile. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, indeka munyemerere rero abe ari no kuri inkuru duheneraho aya makuru yacu yo kuri aya masaha kuri uyu munsi, twerekeze ku musozo. Hanyuma rero mwese mwabanye natwe, cyane cyane abagize uruhare muri aya makuru, bashimire cyane. Mwakoze abantu mwese, mwakoze like, abantu mwese mwakoze subscribe, mwakoze. Hanyuma ndabashimiye, mwirirweho, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mwese bye, ciao ciao.